Okay, Mechio Bibia na Memoakaba Ediba Jables TV GH. So sorry. Bibia ebe boko Bibia so be fine. Omode na she video ma for so ntumi nye bi na omonhwe. Na nsema ekoso di se ye ne mo badi nkomo ana ye boaboa no ye pese ediba na edibe somo Jables TV GH. So ti omode na se afian so be kame ho a wana share video no ma afofo so ntumi nye bi na ede omonhwe. Nsem bebre na ekoso social media na nsem bebre su na enenam a edi se yina yetumi etie na edi ho abobo na yehwe na yehu no foma sibre because nsem ni bi wo ha sabio wote a bosam keke nsem ni bi wo ha wote and details a yede bre mo no ene nsem a mepese yedi nkomo no bebre no agise esa wonya mbre na otumi tie bi de bia no yekwa yede nsem wo do kura wondan dwene kura se asem wo yekura betumi aba no eno na yefa na yede abramo na wo so nya bia de etie ha Jables TV GH bomodia na share na mahofo so ntumi nya bi na omonhwe nsem a ekokoso no anu enyan yi pa na utie nsem a enenam social media efa ebusapeni ene na yi a waye ene nsem a nenam chire odobuoni omukoda ase efa ha ekwa afikura de na pictures bibre esekura social media say Kevin etinma me won chese yedi mu details ebremu yedi mu details ede brewo na before then na yebedi nkomo no me pese me bisa question bi say Ghana asofo na asisi ya no omo ha no Ghana asofo mo Ghana ha no why na ye papa. That's my question. Me pese me kazeti asofo bi ya but me question is say why na ye papa because in some na ekoso ewo eye that duruma na yi na ase no asofo bebre ebe kan ho nsem me nkofu asofo bebre be share ho nkom say ebia sei eni sei na betumi ade esi ampa so ye ni wie no ensem bebre ekokokoso na mum ego prophet abra that duruma na yi ni be kono ode nsem bi betu dwa ego prophet abrada de numba na yie no ebekono odi nsem bi betu dwa eno na nam so ma ubusapeni se ohwehwe no na saa ne yetiti se ubusapeni ehwehwe ego prophet se nsem na obekan no omesantim mu bi mu na ontie na yetie nkomo a ego prophet okan no abra na eyie no ekoso no abra before na nsa na yebe yie no nsem na ego prophet ejina video so na say radio so na oka no yinti mresisi ya Adene be take lumba baby be think of phone after that funeral guy will be so be collapse no more mobile number you be careful cause what is in phone death in phone there's going to be a lot of accidents and be quoted during that time and even during the funeral you ma beba now after that me see the perform but the balance and the baby surprise you say your double and talk to them as a prophet of God. Because meaning baby say either say your double as a prophet because prophet is prophet yes I'm called Enkomo eni di enna radio station akoma ko be se wo ha eso wo mamu eni amanone na wonim se da lumba obi a ne ho odo ni wo achi wo de tie nkomo na omudi no we ebedi nkomo bi sia me meti ha ayi me ko bi
deɛ wahu ni ehu sɛ na nyame yi kyerɛ wankasa nkasa na afei ɔda ama yɛni nkɔmmɔ kakra mfamfa ho na mekaeɛ no sɛ na mewɔ ɛna yɛdi nkɔmmɔ de die no mu a na awurade bie no na mehu saa deɛ no mehu sɛ after Lumba yie no nipa fɔ awu within Lumba family no a consist of Odobroni ne Akosi Asewa saa terrain no mehu saa deɛ no ɛna two mehu accident nkɔfoɔ yɛ involved ɔmo a ɔmo fa ayie no ebi nyɛ accident ɛna ɔmo a ɔmo kɔ no nso ebi nso nyɛ accident ɛna three mehu sɛ Lumba baako adeɛ na pɛtɛ nso but on the side of both of them and you will see commissioner make a tell me about baby adeɛ no nam and the last thing I know I try to drop me a food poison. Yes, said that small money will be said or meet the body. Or crab poison or the I'm a apa dia tell me cophobia transit per se or go papa no anymore. Now then the begin from the begin Musuni is fine or my this is what I see. This is the last thing I am seeing about Papa Kenny. Inti anyumana papa anyabete. I am very real and I am very when I talk about these things, a lot of people within the family will rise up and but that's never picking it up on there's nothing that can be done about it. Now, the danger a bit shocking. A bit bully public, I do not know yes I'm now I was saying because only someone come to me people should monitor very well. Microphone should monitor very well. Now, everybody should be careful because Papa, I know they Prophet. A year is 13 feet. And a match a Mudia Hina and Yamia. The man who said the year anybody be a year what am I was say about some back no or wow. Wow. Now, and poison. Pardon, why is it free potting wrong? Dabi. Matthias here. I'm dear man, I'm saying, man, okay, now, if you want now, what's a question? That's a question I'm supposed to be beside say. So answer me a ego prophet ekekanina no ebemane sambemu. That's a question I'm supposed to be beside. It seems like I say asofo binum edoma dwen na we are na all kekanina na luto bi na otuo luto ne toa na wenya hu ede edidi ana wo hu se bebi a case ne nam no afenu ni nyina obi eni abre we eye luto pepepepe na otoe o se eyie na nkasa na se no
eyie no omu ye eyie na ati o ose eyie ni de no eyie ni de no akom besi samankom besi na samankom si a yebekọ kohodi eye our first odobroni na ya pempem na ne aka chenze onu no kun eye daduluma ebia ensi sa bibia ensi yehu popone mpo wase minim sokobọ mpa ye twa so dia na do no mintumi kire ba bibia re ensi second so no osan so ka say eye ni de no mu ye yi na eye ne mma no bi ho a eye owu be form omo ye 4 ne mma no mu bi omo ye 4 ebi be fa omo ansa na o ka say mmemma no bi enso owu no bi ne be form nti yenim say ne ba Kevin say ye hwan me de mintumi kire na emom no o si owu be form. It seems like I say asofofo no bebre di adwene di agro we enye true and minim say ego prophet obon mpayo so ambon mpayo say di na esi ohun say di na esi ohun me de mintumi kire na emom no de okan no enya de eba mu pe abla mama yakosua sewa issue ni siye no na ye omo tonkra omo ka ha omo kwa ha no omo ba ha no nsema na didi akire no enu no ni secret no nsema na didi akire no ano odi cheze na odwen ho a wonte ase so cheze odwen ho a wonte ase nti na ayade a na eye ade enam no kwan so we betumi si eye plan say bia because nipa mienu na epem ade ba ko nti possibility say ebetumi si no de 100% because we pre ade free we wo ade so mo pre nso nya de edefo mo ade mu odu nti we pre ade free we wo no we su pre ade free we wo enya fidi agro enhwe eyi nimpo aposifo obegu ase nya police fokotwa because ebetumi amban say we zimenti ase ebekwakoye nzi mebre funu kura da wono kura no wan hwe ne ye de tekehia bede abatam funu mechumans bede abatam funu de edeko so that say itino enhihye gu akwan ena definitely so no nkofo mbefi nkran ni takwade na ade nyina nka yi ni ye kese a nka nipa ombeba no edoso basa nipa no nyina omfo ka ba ni nyina no minim se eyi na ye kese ni nti ena oka ne sa ne dia ena mintumi tie na mum se eyi na ye no ena oka se sa na me nyina betumi sidi a ena me en seka Ghana for any posifo nseke asofo ni binumu ehia nkomo na ke dote to a na nka memane ke from question ma nko bia be first study Ghana asofo no ebinum ai say owuo nko a na yebo ehun prophecy ya catch us we be say ansana ye mu bi ehun say we do esofo but won't mean say court asem no we na bedi nkunim anase we na bedi fo anase we na be say omudu muntumi nkyire o hwe court nsem ye call by last minute die ya esi case ni turn no ye nya prophet bia mo na ma bonta maka say case ni ku nanim abetuma turn ye nya obi ama na maka asem ye wa sofo mpedifo kurom ha ego prophet be hye nkom say ye ni da no ena sa information na ebesi enso ambemu seke bemu na se kito bi kura bemu anka baka say hey me kan no o si owuo dankofo enu accident di dankofo enu sa accident and the dankofo ni nyina no ebemu life but ni nyina ne ama enti ego prophet ni sam na okeka no adenti na dide na court ebua say ye di 20 billion no ankoye ti say de wuru ahu say court be bu asem na mum court ni bu asem na be sa tene na nke ye bu nsem a sha Ghana for na yin adwin wo fom ti obetumi de say anwom na de die so tell say
Ghana for na ya adwene de ewo fom na obetum de sa adwene edidie because seke ayade a that durumba no nsensem na ebobọ ba no ye wo secret bi wo ho a because wutie mi ye wo secret bi wo eya underground ehihase but ye ntumi nya sofo bia mana maka se asem we de efirisie na eba na ekodisi ebekwa ni si na esense eye we nti ebe si ye ntumi nya sofo bia mana nkasa asem no na mom no nkomhia omo beka ne se ntoko besi obi ba poison obi eye normal because ade na ekono obi anya ne nyonko be pray bad so that ade na ekono obi anya ne nyonko a obe pray bad nti se wo hye sa nkom we ya won hye hwe I'm telling you wo hye sa nkom we ya onya de a wa hye de pepe bia because wo de wadwen na ekasa wo de me I don't trust this kind of prophecy no me njindi because se nyame yiweni ampa na se nyame biweni wo se nyankopon biweni o de details ma ye ma me akohwe se wa sisi na yi no wa ma o enso wo ehu anka se eyi ne ye ma me oma Captain Smart na kwotena onua show time so na ko kan se ye ma me no eyi no oma na o anhwe nda de lumapo ye mbi nini ma obi ere ehu no Captain Smart kite details because ono what information no ewo na sum se wan hwe papa no kra no ye mbie nanim mo bia de ehun because onim die esi ampa so ebe hu ye ma me akoso se wa oka se ma me ne emba yie ni bi ampa so ebe hu wamba tike ye ka obi oye professor anase obi o kan o hyenkom ye nka eye Captain Smart ena nka betuma ka se ono na o hyenkom because Captain Smart to me back chance ka say ye ma me no wan hwe ne yi nimpo ohun no kunani onim information na wenya no onim de okeka eko enti no ka say ma me ni ohun no kunani ene kura so wan hu no kunani you understand wan hu no kunu anim enti saa na eye asofofo na anka mowo Ghana ha no wo hye nkom na wa mamu ade ada ho cheze Ghana for na sabio ye tinime bia na edi chiri me condemn prophecy o ba de bi o ho a ye si fichiri yesi ne yenka na kura chire obi asura sofo oya o medumi usisi ya medumi no mu du hu nipa duabo na mobo na duabo ani nyina soso de enye djuma o te say duabo a eni nyina so enye djuma ti ye won kofo bebre a asofofo no kansam to omablabo so a enye djuma nso omusuro se omababo nte bituma beka bibia ne se omutuma beka se seni so from day one that the lumber issue see say ka omoko court me hu se sofu bi etumi nya bold etumi beka se asam ne kwa ebekwa mawe ana ebeboabo we ye sofu bi nya bold amam kasa asam ipa otumi kan ye ajagraja ne tumi bi na no ka se odobroni case no be wini because ajagraja nim die oka enye sunsun asemo honemu no ono onim information ekita eye odobroni ena onim information ekita ono so iti enye prophecy ho asem na oka odi ni ade ehu iti se obeka se accident besisi owo besisi eni me besisi a wodi hu na eto yiye mu hia ye ekoyi nase na Ghana ha no asofo na age ha nafa ntu o kana kra usuro I'm telling you o kana kra usuro nka we bebi a Saudi ni we na dia okeka sansam na anye yi a ugina wan na de se kana dia ba so betwitwa ba Ghana ha entumi ya possible because of say ha Christian and ha so mra ha but komu be shim say wo shemra anasa wo shem kom na se nkom na anye adwuma ye toa wo fia ye beboa nka obi a be first study what is it ye toa wo fie na ye beboa
could be able to steady because maintain me be ase. How possible say what shankom say obi ebe bewu eyi na se. Bi se eyi ni ye daben a say eyi bi eyi. Till eyi ni daben na ohwa ebesia o say eyi bi eyi. De yan say dide na edu na asem na si. Eno a na mso mepe. Eyi bi eyi. Na what bi da? What you say? And yenya nkofo bi sumo chese omo hype omo ma chese we lotuwe amfa because obusapeni eye na underground yi so obusapeni oje na underground yi chese ama eyi na eden no lotu na otoye no amfa etino ego prophet edebetu ja na minim se ensem na faide a I don't know samfa so dia ene yensempa yemfa your comment na yemfa ntutum na obi ehun se de ego prophet be kan no eye no kre anase eye no kre mimi de beji asofo di but enye to extend bi mimi asofo di o but not to extend bi se majini punedi full se we de oka no eye no kre ntimi ntie dabi enti ego prophet de ninsem na oka no atini nyina bet de owo mu nyina nye no kre o se nkora no 4 ebe firi mu ba ko so bi zamankom be fa no iti ye hwe de ebesi oh sometimes aso fo no binu mu de enemi bi wo mo ye na awe ho keke ambem so ambem but yi na ye twen se nka bebem no e kan se si nso anye etuma ye ma me Faustina Fosu ensem mi o keka wo social media no de anodi na wonu no hu se ne bra na yi nimpo ade ne hu kotenem ma me Faustina Fosu chase ma me hu ha wa mesimi kana asem sifa ye ma me Faustina Fosu me hu ha wa men kana asem ensifa so ustedi ma me na it seems like I say ohie bibi wo na blabom tio e woni pe bi wo o eke chire de ba ye woni pe bi wo ha ablabo no ne shebre hye obi nsa ye ma me Faustina Fosu ne shebre hye obi nsa en uhu nu so a hu se ase olaki ni mebre enam se enuma bi so engine yi amano nti olaki hwe me di video bi be kire mu na be ya reho keke abra yi ni koso no yi hu wo ho yi na se wo se ye ma me Faustina Fosu da dilumba ni nya papa tabi odidi a o ni bidi so na ho che na fa phone no afre na bra me pa che o me bra bi yin si odba no ba didi na na mu ye no ye ma me Faustina Fosu ko yi na se no ne ni bi odi ni tukura be sikura no onya. It seems like I say or I say kokodwane omo because of say oni odobroni in na ye free nse mbo a o mayen kan oni odobroni odwane odobroni nkoso nim say the odobroni ye no e good and I say see nti o follow odobroni se na be ya in case win bi ba obetunye perfect kakra e wo ne bra no na yi no ho bet ankoba nsa eyi na se no camera da so na ma mi pe bebi atena okwa ha yese sole ekwa ha yese sole ekwa ha yese sole entena ha ya ma ayese ma mi gina wa na fie ka yese nkopo bi foforo de entena na kokoten sa time na no wofa eso to but nkebusuafo du side no na yese nkokotena eye
no wofa wo for abusapeni no to park the side one no bi in senko ede akotena but o say ono ni odobuni na nam nti okose odobuni ni ntem anase na busuafo no mu na mo wo no kunsa omo wo no kunsa say aha de entra kono say my den say me nizi adem so ma be busuan me kam wo say David entra ko na mo wo ni tikofro ni bi say eyie ni mu no mpo no entotu omotutu no mpo no ono nkan bi o sikasam no shedan kleke into nkan bi to no je westimi cool na ohwe die de ebe kokosi westimi cool na ohwe se de yie no ebe kwere ebe kokosi but maame no di de na mu ye yie no oba yie na se no na ne were kora ho mo ogu se onwuya nka odiri nuanom n'echi tana mi hu no ohun se sai se nka odi nuanom n'echi mu a nke best because I say okodi ebusu n'echi okotan ne nuanom okodi ebusu n'echi eyi ne nuanom ama but ebusu no okowure mu no ene odoblo yi mu de no the way ohun nuam si fire no ankoyi ama no the way a ohun nuam si fire ewo yi na se no ankoyi ama no eti oba abontin be ye interview ena oba chire mu se the way yi ne koma no wow susu se ebe yesa sisi anu mu ye nuanom nyensa da dulu mefuma kamu mu nuanom mienu enti sisi no busapeni ma ebuka ne simu a ye ma me first ne foso no se busapeni wa hu ne mobo na omane buka ne simu a ye ma me first ne foso no die na obaye se busapeni hu ne mobo anaso doboni amman position bi mu ansom na se eyi mu no mo ye na adanko da be ya omo woni tikozisi ya na okwa hemfa ise wunuanom na wuno munya problem wunuanom wuno munyina nya problem mo yi no because of say nka o sister akoso brempoma o kan ho na nka wo support no say oh me pa cho optosin ye pese ko ye bra no ene ese ye na busuan support ye ndi no me bi say na say o kan ho ba wa mabi ana wo ko so ko di fried rice so kan ho ina say be to social media ada ye bu asem no so no na wo san di asa e ka ho na che say wadwen boa omo 100% bazisi ya no eyi na se ena e kire say say ani say mo muhu o ma hu left and right the bia is kwatena and na ara kura bebe na arahu bebre eji na se o ni e ka se ma metena ha de entena ko no o cheze na nipa kura mobo na owie no no osi odase o kan so mo ko dase sesen because we di enim so we nua ba yie no wuru a o prayers nua no ene de hen we di enim o pray wuru se nua ba nua no so yie no mu wuru a o pray ene ne de hen na wakodase we di enim akodase disi ano umoja wo famua wo fa pa umoja ene se abusuafo a omoye nuanom a kwanten a nka betumi aso mu in terms of problem ye mu no wo firi wo nchen akodwane obi foforo disi ho no ko na buka osim a wo besan wo nuanom na ko ba ako ye ma me akoso bimpoma nani na eden ana ye for ya poku na daduru ma na wo fa ase ba ko bi bema bi yi na ase ina oba ha no in fact wanche bedru ho na oba frasi kakra bia no hwo no yira na obepe information e de ato na da chi asam ye ka woni bia den aka ba ye ma me first na fosu na oteyi na se so
na uwie wo ba bonte beka se eye na nkoyi wode enti ne yamrezi ya o se eye no ankoyi enti ne yamrezi ya abla okoda ase ni eye no we wia okoda ase ene sen enti abla okoda ase ni nsema na okeka no enti yamrezi ya chaza omo kashina no otumu ze tawatoni na de okani na mfini mu e kashina no Ankophobia, Embra Naphobia, I was said, we bore Mudinga or Mossy. Sana, Dr. Quatin, the Uncle Pondan as a papa, the wire no, a broom my journeyment, yes, drinks in the other go of the chair, it is a grand. The meeting than as a bar. The Sanko Nash, Sanko Danas, is a fire, a yadia, or say, and after that, that's why, and then me of fully supper. The meeting almost a papa. Your my and I show you. Did you make in a million of the show me the meeting almost. See, do it here. And also baby Collins. Obi biara otu ne ho chair. Obepoa ye. Omo amako omo omo nso anyina baaye. Osirasa kurade. Ade ma omo. So omo nkwa. Omo ahode. Dane. So omo ti se bibia ye lumba mu ni bibia. Omo abepoa. Ndi yankopon di obi biara se. Omo ate asam no sese obi gina ho no de kamba to no so no kashina no so wonka o yes ade nyina name se obenya chese bibi kakra edi nka wo bibi dia nka sane mo wonye da ye no management na ye wesi nchen ho ye koye banya ye wesi nchen but edru se ye nurse ne de camera si wo so se daase nisa obode wonim ho hwe kwana mfa so ye funeral arrangement wo ba ho no krampo no wa kase wa be mu bu se enti yi na ye se ye be yi na ye se be ni se na se ye yi no obem kra bu wo ba ho na wo hu ye no obem kra bu iti se ye de camera to so se o kasa wonim ni kasa na na obi bia kwa nhye nkwan ba jeze omodo ya advert se na we ye omu se onua kan yi no ho na o da ase nsa obodi be ofa nchen bia no ebekom ho so that say nsa obodi e befa nchen bia ebekom nchen na wo no de bia no obebre nti mi kire se we yunsu na egu ho na wakofa nwura bia ne e be hyewuyem se na be ya wo no se de ekom de oba wi nwura ne kanka but nwura no betuna afro wo yem na say so eti sana ensam na ekọ na afi obeda asiwie no later on no grant interview no do to just say in fact a year no nsu say see ne be nemum ende e course no de ni anje ho yenti no so mrazisi ya this you know jasu kakra Jasu pa because me kura no na me mo a me ho ahwe me nua no na me mo a me ho ahwe ti jasu pa na me ye ne na ma for say jasu yi wo address wo kan bibi fa ho say yi as ya jasu wo kan bibi chile me kan pa me pese me boni pa bidi me kan ba almost no ka kire me say enya wo so na wo koye interview bi wo atenka media say ye 13 I'm say yes me because na me say court say me bi a so bete ba say we no na foforo e be kan
As a time ni na ye court na asem. Ojin se court no jimre. Eje mre no pa. Nti ye wi na nka wo se ya yeti ma ye ho mre bi. Kakra bi ye tenten bi abai kakra bi. Ni ke yetimi di esiesie ayi no ma na ye kama. Oyiwa what I say eti sana all can nsam sifa ose omunya ya nka yie no nka mo de time no bi ka ho ba o kan so na no onudi no kra wa amwa no ho e wa kwan bia mu ne je ono relaxe na o hwe na busapeni ye ne yi ti busapeni ye ne yi no one odobro ni mu na aka buma ye mu yi o na ka odobro ni amabi ina nka ebuka busapeni nkwa simu a o abra no te yi na so no o ye cause odobro ni mra matrem na ka ono abete so but ofro odobro ni se odobro ni mra na bibi anye no police for ba be guide no ene ho nkro no bana de ina mo odobro ni eze osan betrem na omo ye omo yi o kire de si di ne cheze omo apra ne bibia ba ye ma me first na fosu ne de eze ye woni consensus nchen ni wi ya sanso de camera tono so se onu ankasa nase on nase na chese omo bia hu se omo appreciate de omo ye bia that be wrong totally so na maame no me se ese na wa gbato ho no pepa da e wo no ni nuanom ni ntem ni no wo fa no ntem ti se wa mompa ye no dobro ni ansuru mu ankusi bi ya obenu no ho se anase wa mompa ye na japade no omopa apemu an kodi one side a obeye mobose because in kasemi si ye no wo for ya poku ono nshirante Ghana wo de wote Ghana ha nti nim bebre wo a wotumi aka kasa in terms of we ni na da bi wo si nchen kakra na betu botomu no na oje na wodi etiri apena se yentumi ankokro wa moanfo nim nyama matechi a o makasa ni nuanom nyina obi a na entri na esi ase na wo koy okoya na okotena mu hwe eyi na simpo ye show mo bi ehun se ye jojo omu show mo bi ehun se that dulu manu nua ba no ye jojo no areho keke na o cheke that dulu man so a se omu so wo ma mi nkonsa na omu ne odobro ni akoka bom but de me te o masene se omo ndwene maame ne side o omo ndwene odobro ni side ebusuan side o omo dwene ya papa no properties ndi se omo ko gina maame nchen omo no maame ko he na later on no enom ne nkodi o maame nsem anase omo ko gina odobro ni nchen na so sen a ya bi nti omo nim se so far as ade ne kodi odobro ni nsem na yesi odobro ni no meye kuna na maame sen na maame no buofu no de omo nkogina maame echi na china nko usapeni kotiki decision bi a aketiki infect on them nti no twam no pa no de be ko bi omo de echi se na ebe ya ne papa na japade a se omo saka no omo se beka so say because sisi an say maame no ka ye na manama ma mo ama eyi mo mutum ne siase no mo ntum ne siase sa maame ka che na man say oh sisi ano dia akoso se wani mi yi mo kwa mo ne kasa mo ne ye free a akoso se wani details bia oni bibia for say odobro ni oni bibia disa man akoso se waka che na man say mo kwa fie kwa mo ntena mo ne ye free mo ne sa me cheze ebufu beba mo mi ntem ti eneme bi o ese ma ne ba panin kwa hu a o ma ne hu o ye bre a obotumi aso ne bebre mu e fie ho a abra aye odobro ni nkwa ngene se oh bibi kwa betumi si chire bi bezo kwa ne hia se man yese man si a ekodi bebi a wan hwe kwa ne man kro mu nya access to on property bia ebe ye nkola ne nkwa de ntina omode nkra ma me se sa court nsensem no mo tuntwene no pon bebi ntina sebio maame no wo bre agye japade a o mantia
wo sisi de bi wedu wo so nyini ano no wo betumi akọ ni time bia enti ne nyome na wo kwaje no wo manti na wo kwaje sa nyoma no ndi wo ji sa nyoma na Kevin ni we mu na de even wo properties a wo so kra wo sisi na eya wo mari ntia ndi za wo man de wo mu akowura ma no matter what the situation ma me bia o ye ma me bia wo ye no bia o ma hu zo ma me no o man na betena nemo wurade ya wado no se ka wo die kitu bia no so bi so enti ye ma me akoso se wa ne ma no omo eba Ghana ekọ ompapa yie no mfumso bi enim na momu no mfumso a wo mu ni nyan se bia wo ma me no entumi amma no nso wa even class wa me yie ni bi kran konkopon me bi kran tena na nkola no after that na wo mu ni twetwa pictures bia na se bisa but the problem in and say a no sakanamana ma there's no way to put a penny mama kwame no maybe wo ha na manism sabeka and even plan on because oh na man dey say bet one fini ya one me see papa no one fini ya me kai abla me papa free mu ye ko say ye ko ye papa yi so for kan say ka we no mbo no mu we no mutu ka we meye enti we mu be ye de a ese se mo ye wi anse no mo sim papa mo boye ka ye twe wi o mo se ye kota da ka ye bibi ansa mo ka ye wo papa ne japade de now mo wo right se mo do mo sabeka basan kan tisa de an ke beji be se de ye ni atom ne de ache anase ni pod be se mabla no beti ti ye kopa be sia ne de be ye yi ni ti Kevin mu ni na so ko mo ama o se peni betumi de nyomi bi akantan cross ya wan we ya mo nya pin kura we yi na se di oba mobile no e very good say mobile but o ma me na wa ma no e na ye problem o say o ma me a wa ma no e na ye the problem a e wo ho but apart from that thing there enkwala ni ye 100% because one man me say papa o ma me no no nya ni problem e na ma me so operate ade na o jama mo angasa nti mo mbetuma e brebre so far as ya jima tum say mo ye mma no nko ade mo ye brebre be hyewa mo ji mo share wi a makopon bo bi atena papa no de mo ba wi ase no be kama bo papa no wu nti obi a ji ne share wi no pon bi tena so on na obi a but o ma anya sa ade no na se o mo gojina ma mechi a me si wo wura fi okra na bedin if your security da wa obagaza obi nti wo ba da bi so because enye se papa ni ni ma obabi o ma obabi fufuro so ma obabi fufuro no kwa de enkwala no nyina wa access to ejapade papa no wo so mu dire kitu bi di ago kitu bi a wo mu konsan che se wo mesi papa wo papa ni ejapade wo kura nkeye nti enkwala no de nipa otu omfo no otu omfo yi pa akama mu ye besu fidie nti ne ma odobru ni hihye aduade e be gine mu be ye sesesese no because omo peso ejapade no ndi bi ekokita ni nsem ono nso ne mani susa to wangire no hono nso be se je okuna nkola ni nyini mie ne ejapade no bebre atonton nkola no omo nyini enkasa omaje ejapade no bi no ne ejapade no bebre atonton anase bi krai de asai iti ase odobru ni ne ginam no no atumi ni tipempim atwetwetwo ma nso a no tumi tina ho kakra ehwa manemantum se o zi ade ye ma mi ni okra e bitumi taking charge antisa na ko odobru ni eyi nani se o ama me akoso se wa ya obekasa o ma na mehwe omo nti wo de nkora no omo de ho ebi omu susa omo tumi manage adwuma omo tumi yewi nti wo de later on betumi abo nkora na mo wi university message anka beda mu be che no ehwa na obehu se yes de anka beda no ehwa na obehu se yes wa obehu se obenu nti odobru ni ne de o struggle se the man susa nkora no tumi take decision bi a se so no odi mo take decision ya ma na ma no so that it is an man po amampo a omususa omma mi no se osie papa no e de mamma no nti bi e jenkwan 2000 na se 3000 na se 4000 na se 5000 omma mi ne wa ko pebesia e betua mamma no na o se o wutwa tuoma nkwara no nyina na etua nso na maami na ko pebesia de aba
Tese maame na nkɔpɛ besi amfa mba. There is no way a everything possible that. Good morning dear. So there's no way a everything possible. So eti maame akɔhwɛ sɛ wan ne ma no. Omo do mo nyini o. Omo na mo left and right omo betumi amanage adwuma na ade. Enti sɛ na adwuma no kokita omo nsem. Na sɛ mo ntumi anhwɛ so yi a na omo ankasa beti nkwala ne de omo ni mi nyanse bi omo betumi ache adane ne mo. Anase bia bibi kita omo nsem na yɛ omo papa de anaje diska bi mo omo a omo betumi ahwɛ so yi. Enti sɛ omo maame no fight. Nti ba time bi wo no ba begina mama ne ba. Ikiri no ginam. O fight ma ne ba no because opese ne ba no nya ne de free ne ma preje pade mu wi out ne baby. Ti ye maame akoso se wa de me ngin se case kro ba to so bi. Me ngin se case yo ba to because o ma no aba Kevin no ye pani. Anu se oba. Ansa na mom toto so Denise. Ansa na mom toto so nyina hye. Ansa na kodu odoboni no man so. Enti maada bia no omo cheja pade na empanifo wo. Nti dia esese oba bia anya no obenya. Wo anya oba ne de be hye wenumnyam. Sepo. Wo anya oba odbele ele be hye wenumnyam. Na akon baby. Nti saa na ade ne teti sisi ano cheze obi mu kaze o obese yeye oyeye ko wesi ni sika o. Nsa obode no mama na yetreka eye na yetreka because isi obi enu obefa asem ni serious bi yenu men say yeyi no TV so mo bi ahwe bi no say yeyi no wo online platforms bebre nti enya de eye no mu kasa mo san ebi ma eye no be san dina bi eye no enya de a ebe san ejina bi saa na tie enti mesira mo modin ase ye maame akoso se wa se ye bompa ye mo pa ma no Ewade ma na ahoden ba ya se eno mebi wo ho a nke wo ankase na se nke wo ginam na wo ye na all of a sudden no oni obi tumi tena na se period of time kitwe mu no obi tumi hand over and so obi tumi di position say a hard bet it take bold decision say obi tumi yesade no a hard bet e hia say obi nye bold decision etuma yesade no because enough form no enti eyen de amaye bi Kevin mu ni omo maame omo ne nante a just vigilant na so moye because unim ni patrim money na say da ho food poison to say the ego prophet be ken e betuma possible e say money na de da ho so that say oni da wa wo na wo ye pillow mu no entumi yi mfiri wo omo ye pillows wo mu a betumi ho omo yi omo firi nchen akosi bebi so that say you betumi yi omo firi ho ele mo kosi bebi nti no bomodin say me ni maame na enka me forget bibia because me man no be fight ajo mo share because me menti na me bre wo nyina wi umfa nkɔhwe sika ni na woji a umaya na be mo ti on forget no ten be bi nyi no na buso pe na ye de aye na ye wi wo be ka den kra aye na ye wi onua no bi a de obetumi yi de ma aha ene de mu besi Ewade adoma ekina ya na se da hofro betumi edin ko bi medam ase bye bye.